madaktari, you have to be rich. Piny owacho kaonti ma Kakamega ochako chenro mar gero udi ne familia ma yutogi ni piny kaonti no kaka yor miyogi nyadhi mar dak kod ngima makare. E bwo chenro no tend kaonti wacho ni gisegero ute 360 e wards 6 e kind wards 60 mantie kaonti ma Kakamega. Familia go oseyudo godhro mar nindo, ngede kod omuom moko mag konyruok e yor jiwo ngima. Gavana Fernandez Baraza mar ni chenro koro biro bedo kanuore kaka yor jolo anyuola man kod pek mag ngima. Tumeweza kujenga nyumba 366 katika kila wadi, aina ya nyumba ambayo umeiona pale nyuma. Kipi ambacho tunakifanya mwaka huu ni kwamba katika hizo nyumba tunajenga nyumba na tunaweka tangi la maji ili wale ambao wanaishi katika nyumba hizo wasiweze pia kuhangaika na masuala ya maji. Kila mwaka tutakuwa tunajengea wale ambao hawajiwezi nyumba 6 kwa kila ward. Tunawapatia malazi, tunawapatia meona pale mattresses, na kuongezea juu tutakuwa kila mtu anapokea shilingi 2,000. Kazi mashinani ambayo tumetangaza kuanzia mwezi ujao, wale wote ambao watafanikiwa kupata hiyo nafasi ni wale ambao wajiwezi. Ramogi.